ada memunyina lana riantuk sampun puput padem ramanipun iwayan mudite makedadu nemangkin wenten puniki mawet sang menjenukan puniki mabaos sakeban-ban halus ada memunyina lana riantuk sampun puput padem ramanipun iwayan mudite makedadu nemangkin wenten puniki mawet sang menjenukan puniki mabaos sakeban-ban halus nawayan wayan mudite tungujang kepin dadi sawan bapune makemiwah imimi bagusan malut pangdong kati kekah pedet panusian kedasan najani adan yeh malo sendokan wayan patut ne kayehan ne malu bersihin bergen pangdokaku nak ini borehin den malu sarwaning memikan anggon pangdoyo kati kekeh patut ne penigi yangin ulangging nanti itu beten nanti kundun bangseng bingen wang cendana bangsing bingine alikan lantak tegebegan cenana tuh alon ngepel pangdoyo kaki kaku itu ayati sami memberi tuta oyakti sinamian pisan membawa sesapun ke malik nih maka saminipun talar matuta manut tadi raos puniki jenukan ini dijiwau punike manut tadi pitekete diwau di oratu agung ini mangkin baosang titiang iwayan mudite cendak nenten jatulah wantah kirim dan
iya peninggalan itu nyuret ya walau ya kadi pancora masih kebang pejalan punikir ramanya nih buku dado raris pun menyumbah tingkah asyitima guru dados ngik nayang buat asyitima marep ring ibapo wah ring memen ipun sawone raris kajemah ari pupute ipun mang pejalan menyumbah ipun mudite ini mangkin raris kajemak nih kadi sawan bapak makin raris ke panyusan ke bersihin punika bapaknya nih tuh kata tani siang par banjar-banjaran pun wenten ini siliman sawannya bukan doa mangkin bawa sang kiciang puniki sawan bapanipun atau memenipun maka kali suan maya kemareken ari sampune puput mersikin mangkin hadis ke kepal-kepal antuk bore menitanya mak pasekan ari pupute asapuniken nemangkin laris ipun iwayan mudite kumameten nyemak lakarurung bapak ini sutra putih makororo malih punike sutra sane putih angenipun atut ruro napi malih angenipun sulibah sawone mangkin keteh-tehin tapun api pailen anak ini anak ini enten kari lamone tulia marah dados luh muani sarang nalar ngeteh-ngetehin minyak kadi bapaknya nih waluye kadiring pengantenan sapunike yen rasayang riantuk sarangan luh ipun padam imun tiada mangan tanah
wantah sapunika bebekelan sangat sabun puput padam wantah ling memang bapak bukan dua bapaknya ne raukin ring memen ibune iwayanmu gitu tresnane marabin ruas mawit wantah sapunika menawi sepepamit ibune lulut ibune mesomah raukin ring padamipun sinarengan dua saja hidupipun rauhin ring padam nalar sinarengan sadang kalelas dua menang piana maka kalih waluya kadilah pisan ipun mapianak mawananipun ngalahin padam ada kanak baneka pade ada anak teke wene anak yane siosan anak yane len jamaja kelo manole jo pare anak nyidayang metolisan ring dewek ini beta punika dados parisal wayanmu gitu menolong sekadit dia jo pare anak nyidayang olah sasih ring dewek yang sapuniki ini belum geturing sigona apa keranut itu bandewe kebelok sipok sigo suara mengelang buine sing dheweke ngelahino nang ketak luden miskin napi anak kita apa buen kini dheweke lacur apa ya anak ketulis sina sing jade adalah karan mau terus neng teken dheweke lacur kasih menyangat pada kolas asing-asing taneninga dok ipune mabisik ring jeroning manah ipune sami keanan kaparyangan ring dhewek ipune mudite sani mawet
sorangan ring dhewekipun ring jebak punika lingkungan kramone pun meresikeun bapaknyane sami punika mawarang ling rumah tangga. Tidak prano budo ini mungkin atur ngayang ya ide perano Yasuna dan rawo punika mawit iwanipun dimudike punika mangkin ngerauhin rikumahipun wayan mangkin raris dipun ngat wayan itu duripun mesti lebih Dharma bhagate ravesya madarnyamba Ratu Agung pangit pisanipun mudike nyemak raris dipun napa ring tinggi prane jasa suunan kitya inggih mapidawang pisan yang majeng ring iratu singgih prane dahat itu kita iratu ring yang kaon nyengaken panyaken miskin lemoledang pisan ya singgih prane ngati minek hadi titian-titiane angin ratu kaula miskin bapane kalindang kelintang-lintang pisan kesinang kaonan puniki bapan titiane sampun puput padem singgih prane kadiem mangken yang tidur watanan titiang kantun itu suireh titiang tanpa ramo maka kami raman titiang padam janten titiang dados jatmubu rati manawi pitra kasasar menawi yen rakayang titiang ratu singgih prande pernahkan titiang suset ratu minat titiang cip-cip kawahi tumikis mesti sejagat sekali manumadi krano nerakone mawana sapuniki wantah palane kelincang-lincang pisan ke neraka
kanthi Hyang Ratu Radana kalosnan dikama diwaune asapunika aturipun diwayan mudike nemangkin ngawiwiti mawetana inggih pandu kama Dita sangat sedih nakini wayan dikene do sangat nyelsel dewek mulut wah pegantosane bapan sini metinga Apan patita ken sang yang suwireh pati urip manungsa mulu manile ring sang yang wijiwase masih lakano malu anak hidup tuah dini jagat kalau mukonin buah laksanane malu ada yani katanya nah ulin tu kahanane ada jadi temokan salah yani dadi rewakas mutia sejeroning jatmone hidup ini tolakeane jani tuahan dan temokan nak tuah muluk itu jenis dab-dabang jenis mepina mengalir malah doa sejeroning jatmone hidup sing ada anaki ane melah nerus musti atuh sedanipun Mandra membuka nah tu kahanane bapu sangat ni seketin tinggi wayan gitu dasam pancapandawa nato diadi parwone tu belik-belikit ide sang pancuk nawa jangan tidurang bapuk marepe tekenang wayang ya kalau dewa manurut ide sang pancuk penawa waluyu betare nyawan tare turun ke jagat ale Maraja Numadinya Dema oh dadi ngupti dadi jatme ini di jagat ale masih sedih sakit
masih alit kena rasa masih nepukin sakit uli alit pesan coba nepukin kenerakan singkain reredan nepukin kado pisan inggih puniki rekaman kaset saking Tugu Aneka Sabana aman wa mamida indaka Dewa Ratu kesakitan kesang penawo jenis wayan di kesing reredan nyasar itu kemumai umah gendong ide ini milah ilakan cara pengemis gesang penawo ngegendong midik-midik nangapupak ngeletung kain nanging kayunitan obang siapin jekitu pari laksanan idene pari indikan idene nanging kayen desang penawo manggah agening tan petingsingan tan sauring penletuk jening begitu memerikawang dharma padumat kabuatan idene ingadelen tua nyegeran dharma pati itu anu laksananya itu yapin jamun tuh itu sakit karena ragayu kebuktian wiwitananake nepukin rahayu maut uli rahayu masih penangkan ipun yen anake nepukin jelek wiwitanipun jelek karena nepukin rahayu wah sang penawi Dayani ayu ucap reng itu nakalang jani masih nu tamikin kebecikan itu tidak ada anak yang ngerawasan tan rahayu makanya mau sang utama pisan itu kan nabi itu nah jenis wayan itu tuh anggon jenis pertiwimbo contoh lacur caine ne jani mau sana ada nih buku ayan nih ke ketelin sangkala buku jani ya den sangatanya kita yapin dia berseliwak sangat kini mesel-selan hal kengkenan totonan masih tuara nanti ibu buena yapin dia pamuntu parisel-sel sini sing jalakaran hidup yui bapu nah jani
yen kuasi tadi deh bapuk asahan kena anak mulut tua jenis dengan tiang tulis dengan tiang tua dengan tiang mati disebut laki Ngawe kena buyan do mau jadi nganggon kena inu paling patut didape ya janten kena kini paritolah kini lakaran paling patintul idap kini ani rahayu ina lakaran tinjadenu megantulan di dewek kini yang itu ban kini mukina yang kaget no mati jadama na jening wayanu ditu na jani bapu penat buka semane pagawean dan nahan pekardian ni malu yang ni lakar semokan palang buah pekardi ni yang kaget dari piyana na jening wayan mudiku na jani ngelantur isekat bapu ni ketenang jening nikah anaki dadi perhubungan jadi yana buka jani napi tuin nyane disubane palane buku jani demaran ngertiang kawita nato keranane sing dadi reredan lah ngertian kawitane pangati denepukin kelanturan rahayu remuta Yuwarem guru tuires deweke mutang tekenang wiwitan tekenang yehi bapu sembragamat bayaban nanging utang tekenang bapi bapoto si jatine sing dadi pragat bayah ben merupuk iki buka cai asik bapi anggon maya abesik panas seketi
ing ambek ati ini tenang kawisan doane lah karangon naur waluyung ngasang utang beti sekalian Nara kayune nepukin kesantosan itu keluk-keluk Kita cairkan natuah itu manut yang dekat bapun itu tang-tang pesan mungkin wayang itu Sejani marupu berdaukan dan nalantas lakaran membuyak kawan pangaci demacan bersih Reng ini kena pegeringan tatap meranuni sing pepegakan naku pengantasin tu jalanan tinggi dadi lakaran kepepet lautang wayang itu tu jalanan tinggian sekolah paling sangat Sudang sedih wayang itu api kengkenan kengkudiangan sejebung ranamu lakaran tu arung hal air wantah pisang penyawit pun wayang di wantah miring sedang mengrari semantu kalau punika itu prana budak rahir itu mantuk Yeah.
sampun kami kejap malih anut pisan maka saminipun wenten kedok nang matre malih ne manut induk pisan maka sami banyare mangkin ngelantur dari aturuni ngayang isyang kunci ke ramo banjai raris kunci ngariana utawi mogarapan diriku nada menyemati kunci tani nyemak kunci buat pajang penuh sangat akan sang nyemaking kunci ayat angin kunci penegenan hari salani meresisin sawuni ranten nyawa timpang salung seluruh pailene puni kerauhin setimpang saluni anu lunak dengan tak kunci ada jati dada penyuan dah kesinang besta ke petepan-tepan pisan pejalan sang lunak itu pengentas kau hendak sino taler pun aja tempuan nopo ini mungkin sampun ikut induk pailen upekaren itu sampun nereki mungkin kebersihin tur puput sampun ngaji kunci sentanan itu nih Sariyasna bedabang kasitra Riantuk sampun puput ulah paling ngane ini mungkin laris mepari dab-dab jaget ketemuni sampun puput ini kadi bang-bang itu ke ayat menem pun bapan imuli dene sampun puput awane wasma pengentang
sang puput padam dados loh muani mangkin matulilan iriku dados abang Ratu Agung ini mangkin bausan tijian wayan dicebe bengong melok-lokan pun mepang tegan megak riantuk banget kepariangan manahipun ketiga apa semale lentan pepegatan pun tigaan pun ngepet nyelentan pepegatan ya peninggalan pun itu sahatonang padok kolat ini mangkin cerita yang sangat tonin iri kering fitruni sami keanan kepariangan hari pun wayan itu lemuani yen wantah sida antuk mangga sida usah dipun gede ganti amone jenang tuhnya duane mulo pegantosan iya nih jenang tuahmu nih mulut tuh iya nih mulut pamit iya nih hidup kelawan mati nih itu nak tergantung dengan hidupannya amun tubuh ide sang yang ini yang lakar matikan sing jadi lakar lepasin wayan jalan jani jalan wayan nilih malu jalan rumah jalan selimur-selimuran niat sangat doh itu yang majene jangan keguritan saya nah sekarang malu yang urutan reh wayan dua maka gurit nembang dua ngerti jemaat wayan dua kan gimana keguritan yang pangarami jalan imun itu nurut Buddha punika minutin makin nekadine wayan bisa budal anake toang adom mantung
budal nenten wenten puniki pebanjaranipun budal kesoan-soan kami merikeureun wayan mudisi lawat kaumasi hudita jak nenten wenten jangelan pejalan ipun pisagan ngane terus merikeu jumah imudise pangader masa angin ngelimuran nyet dipun sane banget duh itu sareng sami mangien pen mangdo purnama sinamian mangkin nyepir nina kadine mudise mangdo sike ical puniki tungkawang nyet itu ada mengajak nama pelalian nasio sering puniki mangdo sudah rame jumah anake ane lacur rumah mudise wenten alor ane ngajakin naik pelalian puniki Jawa Tiem remi mekokto ada ngajak magene wenten taler sio tani mawit onang puniki yadian deman mekekawin puniki ajakin mekekawin puni wayan mudisi modito manota res kata puniki antah perkanten-kantenanipun nenten panjang atau sautipun mudisi wantah ngutang sagedado aboy semua sio sering puniki sekancan puniki wanita sami reti mesrokopan mangkin res sampun amur pasuk ni ke bang nasi mangkin merero-rero mengingu kena kesaminya yen sawetara turah mangkin sampun jam 12 tandang sampun mangkin ngajengan puniki dados kainu makes saminipun bintang tetap maula kolakan wenten talarangyanipun nyelimuran buat dusikan manahipun sebeh tetapi puniki raris molah olahan duk punika nampak ya dolo wir ngelantur dados baosan tiang puniki wantah imudise puniki sanes kaungsian kejam
wanita ni para yadian para teruna makejang kesebeh ngaukin pun Vimalita maya madaga nakini malawayan tungkakan sumalo kekawin najani jalan malawayan medar len malu Jana Naja keliyo ien tubuh si barengan kini kena nasi ajak kejang nak jana kan pangwang ngat anis deh nyen wayan mai jalan bareng-bareng makerubukan kini ajak yuk Mudidat Waratullah resa sapunike baot kanten-kantenan ipune talar ipun enten tulah pesan doang pesan ipun nerimo raos anak bisa iya ngalap afor dengan saing-saingan napi je pengutuh saking saing-saing pun ane teruna rakyat talar sane loh kami punika katimusin yang tengah napi pun nangong-nangwang dewek nangwang itu mapari salah magi bungan jarang sami punike rare sinarengan magibung punike sareng kami rame sarwi maka deka uyak sirame pisan dek punike sami ngai kepedetan wenten alerane nyatu ane denjul nalar wenten ukuran sampi pepaduan kaler ada saling timpo balu sering punike wenten taler sane sampingan puniki pon saling timpuk gantuk balung puniki gantuk tulang lucu puniki modita nyamakula ini mangkin rare pun imudite nyemak be pon puniki jatote ban jane
aluk sane bajang malih tengel be ora supon mopo pabo kuno ada mana sopenang buatan malih ipun mudite anak banat pisan wenten taler ane angut-angut puniki sopen ipun mudite den bajang-bajang wanita suka nanggapin doane ngasa puniki parimikan para bajang-bajange ora taleripun nah lege pesan manah ipune pangado anggonipun limuran atinipun lingo Medoren ada memunyin lana riantuk sampun puput padem ratamanipun iwayan makedadwe ini mangkin wenten puniki mawet sang menjenukan puniki membawa sakeban-ban halus wayan mudite tungujang depin dadi sawan bapune makemiwah ini bagusan malut pangdong hati kekah Betul penusian kedasar najani adan yeh malo sendokan wayan patut kaihan yang malu bersihin